world, 5.5 million young people are struggling to find their way into the job market. In Spain, 57% of people under 25 are out of work. Pues, por ejemplo, ahora me está costando más pagar la matrícula y pagar pues también la comida del comedor y todas esas clases de cosas, que son muy habituales en nuestro día. Estudiando, porque poco más puedo hacer. Es que no... ¿Qué voy a hacer? Estudiar y a ver. Totalmente. Está influenciando ahora mismo en las materias que nos dan, las asignaturas. No hay profesores, prácticas. Las prácticas también están afectando. Y funeraria. Sí. Pues que nos quieren sacar no vamos a poder acceder a hospitales, a trabajar en hospitales, nos a ser han dicho funcionarios. que cuando terminemos no vamos a trabajar, que trabajaremos en un supermercado o camareras. Sí. Entonces, nada. ¿Cómo contribuyes a salir de la crisis? Pagando mis impuestos aquí en España, no en Suecia. Yeah. I want to go to Latin America. I'm looking for Cuba, Venezuela. Do you want to come back to Spain if you get a job and get money there? And do you think you I don't know. I'm not settled down. I'm young. I don't know what I will do. We talked about earlier that it's hard for Spain that everybody moves out of the country. But you're like forced to do it. You don't really stand a chance. We don't have a choice. If we want, you can work perhaps in bad conditions, in like a waiter in a supermarket or something like that. But if I want to work of what I have studied, it's very difficult for me. Depends on what you're gonna work as. Like everyone knows that architects won't find a job here. That's for sure. So, but there are some people that can stay and they might find a job. But definitely, if you are an architect, you won't. You really should leave or switch to something different. I think that crisis is more complicated than always people tell in the TV or even in the street. Yeah. So we have to go deeper in the crisis and in this business. Do you think that more young Spanish people is now political? Yeah. Because of the crisis. Yeah. They're starting to be active. Yeah, for example, we have a demonstration for the Republic for... Yeah. Yeah, and it was this Sunday in Sol, and there were lots of people. So people are beginning to be conscious that we have to change this. We cannot stay for this long. Change of system, of course. This is the dream about the future. I mean, it's not just to have one law or change a little bit or do this. I mean, this system has to change. It was state terrorism. Porque sin justicia no puedes tener nada, no sé cómo.
Abuelas de Plaza de Mayo is an association of Argentine grandmothers whose grandchildren disappeared during the Dirty War. They organized while trying to learn what had happened to their grandchildren, and in 1977 they began to march in front of the Casa Rosada presidential palace at Plaza de Mayo in Buenos Aires as a way of publicly demonstrating their defiance. The disappeared children were often given up for adoption to military families who supported the dictator Jorge Videla, a former military general. Que hay una frase de un presidente militar que es, creo, algo así como ni muertos ni vivos están desaparecidos. Aceptamos que fue una dictadura, que fue un genocidio, no fue una guerra, fue un genocidio para hacer una Argentina mejor. The dictatorship ended in 1983, but it took another 23 years before the ones responsible for the many deaths were charged in court. In 2006, the first trials against the human rights violators took place. By 2010, at least 44 officials had been convicted for committing violations against many human rights. In December 2010, Jorge Videla was sentenced to life in prison. Trials are still going on today. Creo que el derecho principal es el derecho a la vida. Den arabiske verden, en region styret få stærke mænd med en statsledelse, som har tætte forbindelser til militæret. Hjemsted for civilisationens vugge og gennem tiden fødested for utallige kulturer og folk. Et region, der de sidste århundreder har været et af de mest politisk fulgte områder i verden. Dyppet i sekterisk vold og kulturelle stridigheder har dets ledere synes, at styreformen skulle have jernhård diskuti for at kunne opretholde indenrigs- og regional stabilitet. En virkelighed, det arabiske forår muligvis har ændret for evigt. Den arabiske verden er gået fra stabile diktaturer til euforiske revolutioner. Som en demokratisk steppebrand har det arabiske forår spredt sig fra Tunesien til resten af den arabiske verden. I Tunesien og Yemen måtte begge præsidenter gennem mere end 2 årtier trække sig. I Libyen mistede Gaddafi magten og livet under en regulær borgerkrig, og Syrien er ved at forfalde en lille konflikt med dødstal på størrelse med krigen i Libanon. Og så er der det arabiske moderland, Egypten. Så man spiller altså et spil, hvor det egyptiske regime ikke har ulovliggjort broderskabet og vil opløse det, og broderskabet omvendt har ulovliggjort det nye regime og ikke vil affinde sig med det. Det er en konfrontationskurs, som broderskabet næppe kan vinde. En ild løber igennem den arabiske verden og hele vejen ind til hjerte, Egypten. Her bliver militærmand og præsident Mubarak smidt for porten af en utilfreds befolkning efter næsten 30 år bag roret. I 2012 er der valg. Groft sagt stod valget mellem rester fra Mubaraks regime og de andre, altså partier, der høstede stemmer, ikke nødvendigvis i kraft af deres politik, men deres position som opposition til det gamle regime. Morsi og det muslimske broderskab vinder. I 2012 udsteder Morsi et dekret, der hæver ham over loven og næsten fungerer som en art diktatorisk mandat. Det skaber stor utilfredshed blandt befolkningen, og oppositionen stemte ham som en selvudnævnt farve. I midtsommer 2013 udbryder der endnu en gang protester i Egypten, denne gang rettet mod det muslimske broderskab. Militæret udnytter muligheden til at kuppe det muslimske broderskab, som udfordrer militærets magtsfære i egyptisk politik, men polariserer samtidig også en bred del af Egyptens befolkning, der er stemt på Morsi, hvilket skaber et splittet Egypten. Jeg synes, at det egyptiske militær er gået længere end
tyrkiske militær har gjort. Det egyptiske militær, de tog det hele. Militæret skal holde sig i kasernerne. De skal ikke, altså det egyptiske militær er jo en stat i staten, som har virksomheder, fabrikker og sådan noget. Og det er rigtigt. Det egyptiske militær har lige siden republikkens dannelse i 1952 nyt stor prestige og indflydelse i egyptisk politik. Fra Nasser til Sadat til Mubarak, gennem hele republikkens levetid har der kun været én civilpræsident, nemlig Morsi. Til trods for militærets alstedsværende rolle, er der dog en bred befolkningsopfattelse af, at militæret fungerer som Egyptens skytsengel. Blandt andet illustreret gennem denne musik. Og det er ikke alt. Udover egne hospitaler, tankstationer, klubber og fabrikker, er militæret også blevet sikret forfatningsmæssig særbehandling. For det er jo hæren, der står bag den regering, der er i dag. Og det er hæren, der har nedsat de folk, som skal lave den nye forfatning. Magtrotation gennem frie valg. Og det er det, som egypterne i praksis har afskaffet foreløbig. Og så bliver spørgsmålet, er det egyptiske forår blevet til efterår? Er den tunge militærtradition og de fastlåste magtstrukturer sat en dæmper for demokratiets udvikling, eller er det egypterne oplever bare en del af den demokratiske proces, et bump på vejen? Nu skal man huske på, at det er kun 2,5 år siden, at det arabiske forår begyndte, og det er sådan med revolutioner, de gør var i mange år. Så man skal passe på, at man ikke konkluderer og dømmer en revolution efter 2,5 år. Fremskridt, tilbageskridt, kaos, uro. Det er en del af revolutionen.